Hello, darlings. Igama lami DJ Happy Girl ezisazi sonke that Gagas FM cares. Today is Lana ISIBONELO CRECHE Ndwedwe. Last year we came here during a flood, and then sifikile isimo sasengekho sihle for birthday drive yethu ke Gagas FM. Sibuyile namhlanje sithe cha asiqhubeke nokunakekela kwethu umphakathi walana eNdwedwe njengoba sizile namhlanje sibaphathela izinto ezikhala kahle celebrating birthday yethu njengoba kuyinyanga nje silokhu celebrate nabantu uthi nabo bathokoze ngaphakathi enhlizweni zethu. Siyazi ukuthi bathanda kakhulu iGagas FM. We all know that Gagas FM cares. Siyabathanda nathi. Siyabonga kakhulu kwiGagas FM kona konke abasenzele kona bangaphezulu ukwenza nakwabanye njengoba siyindwedwe sa affecteka abanye abantu abasebenzi abanye baphila ngama grants ngakho lokho nje nisenzela khona le gross engaka bengeke itholakale indawo ngaphandle kweGagas FM lizosinikezela lolu sizo.